2020 sampai hari ini, pandemi COVID-19 telah membentuk batasan baru dalam kehidupan umat manusia. Masalah demi masalah, tantangan kehidupan datang silih berganti. Tak dapat dipungkiri bahwa krisis yang menimpa Indonesia dan banyak negara lainnya akibat pandemi corona ini membuat banyak orang merasakan kesukaran, tak terkecuali diri. Kehidupan yang tadinya terasa begitu aman dan nyaman berubah seketika. Banyak orang di sekeliling terenggut nyawanya. Begitu banyak anak Tuhan yang jatuh dalam tangis kegegaran. Kadang pertanyaan musik batinku, apakah aku sudah merasa puas dengan dekapan kasih sayang Tuhan bagiku? Apakah Natal masih mempunyai arti yang sama bagi hidup ini? Terutama saat ini, di saat perjuangan hidup terasa begitu berat, masa depan seakan tidak menentu dan kabur. Hari ini, aku ingin mengingatkan diriku sendiri bahwa Natal bukanlah sesuatu yang gemerlap. Natal bagiku adalah sebuah sukacita, kegembiraan, dan syukur yang mendalam. Natal bagiku adalah gambar kebesaran kasih Tuhan yang meninggalkan kebesarannya di surga untuk turun menjadi manusia sepertiku, untuk memberikan damai dan sukacita. Hari ini, aku ingin mengingatkan diriku sendiri untuk bersandar kepada Tuhan. Kasih Tuhan yang menyertaiku adalah kekuatan bagi diri ini dalam menjalani lembaran kehidupan dengan penuh sukacita. Biarlah sukacitaku yang makin penuh akan membuatku tergerak untuk menebarkan senyum, agar orang lain dapat merasakan indahnya hari ini. Kalau Tuhan Yesus memelihara burung-burung di udara, bunga bakung, dan rumput di ladang, Tuhan pasti juga mampu memelihara setiap kita. Untuk itu, tetaplah bersukacita menjalani hidup, sebab kasih dan rahmat Tuhan jauh lebih besar dari krisis yang kita hadapi. Selayaknya, aku tetap bersyukur masih bisa menikmati Natal di tengah pandemi, karena Tuhan mengizinkanku mengalami Natal dalam kesederhanaan, namun dalam luapan syukur dan sukacita yang besar. Yami banwana keriso, Yahova mi badaizo aya Maranatha. Ya fau kami lo balangi. Ma'ekhe Andre, migu adifesi efa kheda. Eluaha adifesi efa Andre, ya ia da fa owawa de meno ahate wa atohare zo aya.
Data obu-obua edededa, baba ngondasi Yehova. Data muso edededa, baba malua, fasumangeta kelobalangida. Tasuno ia, manuna ita moroi bambu kuzinuna, nomoro efabula ene, ngabua sisara basidua, memei heda zoaya. Babaria Busa, Baba Bahasambua Kelowalangi, Muzizio Zato. No bulo ita badae, badai lo walangi ama, babadai nononia Yesu Keriso, babadai geheha ni amonia, fangori fida ha badai Yehova, sinomombai banua siawa, abedane. Ya duhu. Kau Yehova, ufazau adedegu, kau udanadena, ya ugelo walangigu, bebe ailanda o, be tehe kerifati udede khegu, la igi enda odo, dozi saate sanetena kheu, bale mane faluha aila, ba aila dania zifarei lebere, he Yehova, tuturu khegu lala ande kheme, fahanda o bazinere, ande kheu. Maranatha. 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 Mengande ita elo walangi ama khema siso bazorugo masuno da uge faurima ande masambua pamande sahagele kheu meno amualage khema nono Yesu Keriso babange fa ya aga baba abele hore bafa amate elo walangi mande kheu ena hagaini de dema hauni amuni ena silefare inda aga babalo Yesu Keriso babango rifia bango rifi ge fa umasi bafa atule ya le mama le malege hauni amuni babo hau te dema baba ba mo ho fa auri baba maundaga fa to hare zo ayaya aga Yesu Keriso nome sauri basi fau kheu baba mater abege haunya moni ya duhu muda dau zato manuna ita moroi bambu kuzinuna nomoro fabula sara ngabu asisara tasuno lo walangi
Sunolo walangi Yehowa zoaya Aini asangori Fisanolo ya ita Sonara tugu iya Pasamula lagay Lawane mafange Sinote asiway Umbaso taromalilo walangi amabuula si fefena sinune felewalu ayati si telung flasara irugi di telung aflaene lalalo walangi ande banomu ahonoa taromali Yehova banomu hauge baluse ia bagine bazane tena khenia fefu hani hasa lo walangi bairo Yehova bahani hasa nahia saro bairo lo walangi da lo walangi ande same ber talugu bebe talugu fa abele sangai hau lala khegu sombali ahembe ahegu basa matere ya o bahili sama hal tangagu baba sendata bata iogu babo gai fana pano ibe khegu mbalu se fangorifi ande kheu pano itu bunda o kambele bafangi dengideu ya uge zange bua ya o manuna ita mori bambuku sinune dua ngauto nang flasara ngabua si dua rongo bangande dedegu Yesus sahakete talifuse natawa le horeda batalimo ita basiduhu le badededa nata ombaka horeda bale faria banosa tule ia fa ifa kheda hore ande I hauge ita ave ba ita fefu zile atule ande dame ita fena lo walangi si fau fangi dengi de baba ngombaka horeda Muzizio zato. Mangande ita, Yehova lo walangi si so bazorugo, ya uga zino fahena faumasi si lema male-male. Bagine te sonda uga, ba senda da aga bagi tunahore. Maunda sinda uga baba ngombaka, Baba bangande fangi fahore ba olalewa mafefu. Fuhaga baba ukema si fahobu ba fa omasime ba efa khema horema wangehul berwangehuli ande khenono Yesu Kristus sang urifi aga ya duhu. Manune ita mori bambuku zinune dongota telunga fulu ngabua sisara uila vano faomasi.
tede Yehova base buat tede. Ibolo si bai de dunia bano obe vesida si bai ia. Ledi benia dali horeda bale ni suleninia heda ola lewada. Si mane fa hede nama nononia. Si mane fa hede Yehova. Zanga ta ufia ia. La hemi gelobalangi siawa. Daos ato Fumaso tarmalilo walangi amabuula lisibohou Roma felelima ayatifitu irugi zi feledelu ande fauma mifunaha na bumi simane famunaha keriso ya ami baba mula hemi lo walangi daesani wa egu noto bali enoni ni boto keriso berwadu lo walangi baba nga aroe ama bulali ande hendak tua bafa kedede ande ber wala fula hemi lo walangi ni habairo simane si sobazura ande usuno da uge bani habairo ba ube berwanune deime basozui ba imane mi omusoye de demia miniha bairo ave banuania basozui mi suno zo aya dozi ami moteni ha bairo na musuno ia fefu soe basozui ba imane Yesaya so dania livie bambere izai ande basi mau so dania baba matere ni habairo kenia manu tena dania ni habairo balo walangi manu tena ande bayi mufahena kemi fefu wa musodede bafa o hau dede baba mati ande ena a oiso kemi manu tena ande soroi baba abele gehehani amuni Yahowu zamono nongo taromalilo walangi basa me badede ya fasembata ya dae tabe kheda ginete babolohe fasembata kelowalangi tau samuzaige wame fasembata si fufuna si mendua basi manegei zimedelu abe fasembata si teobuloi fena sanandesa balala ni falua baginete lu manerate de fatumbu Yesu foma baba mondrage de fisiboho bambanuania keriso si fauba mori banomo tola la faema vasembata ba scan barcode si soba monitor mazui la transfer barekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta basi ofena ua data fondondongo lilo walangi me imane badaeni wa egu naso zanga tali sitaneme balesa oya ibasi banaso zile lima getaneme ba oya gei ibasi dania balazi dede zama sana bai abu dede bai tenga sa ifno forege sino au hagel fame da esa zo masi lo walangi gasa wame sumangi fasembata kalau walangi manune ita moroi bambuku zinune numero telungo flarua ngabua sisara badua ahate aizo aya Sama
musik saja. Data fasau basembatada ande funa lovalangi muzio ita fefu manuna ita moroi bambuku zinuna numero 2 nasara ngabua sisara 2 baena ya ezumange. Manganda ita. He amalovalangi si soba zoru goyawa. Ya enda aga sumangeu sauri. Fahovua hadiah sinoma obuloi bazima ama. Ena eto bali fangebua dedeu baba guli danu andre tera-tera babe NKP Jakarta. Tolonda aga ena agoi maila ma oguna fefu jitoroi hema. Ena eto bali fangomusoi dedeu bazoru goyawa. Ya eva semata mama tema moroi bapa ah dedeu. Ya duhu. Muda daw za to. Data fonordonga jinuna sitobale sumangi kolovalangi nigogohe nakida onoda Jeff Mendefa. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari
keselamatan untuk manusia. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Telah ku dapati jalan kehidupan, tak kalah ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segala hal, ku selalu memuji Dia, puji Dia. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal, dari hukuman, dari hukuman, dari hukuman kekal. Data faane dededa, wamondongo tarom malilo walangi, manunei tabambuku sinune, o tuale mawala fitu ngabua sisara basidua, wa aseki aeli Yesu. Oh
Ba iroroga dedemi aba gera erami fao hahau dede ada kelowalangi sabala moroi bagera era ni hafefu ba keriso Yesu manganda ita muau draaga fenau lo walangi babanganda babangalulu sifau fanganda sahagala no beka magina tezui maonrasi nahiande menromane babo drugi luo migu adifesi efa edona draaga babambaso babo erenu taro malima hagai ni dada mazamesana ehehani amonio faaboto badada magohita dada zo aya baba aurima faana geno ni magay so aya baba ema lima irege si duhu so aya lalaba aurim banua me si faudu bazo masim manenda uga fefu ba balaga fa fa bala ba sini hagulidana sedena modrabu taro malima badada ma baba aurima banahiade ma fofana badai zo aya yaga Yesu Kristo ni Nazareta baya uga za matere fa aurima hede khama ama me o masiga mafododongo daro malima ya duhu data baso khada zura Yesaya fazafitu ngawazifulu irugi zifele ono Yesaya fazafitu ngawazifulu irugi fele ono imaneta romalilo walangi ba itohuga Yehova imanehe gahasi adra dan rakhelo walangi Yehova mamoro sitou bambanua tou ba mamoro yawa bambanua siawa ba imane ahasi leu adra leu tadraiga Yehova ba imane Yesaya ba mi fodrongo ya ami maubu Davido hadia amba na khami na mi fakao niha wa mi fakao na gailo walangigu Andra so aya zame etadra khami hiza manabina dania nono alawe ba ya donoga nono matua ba ibe etenia Emanueli awada lo walangi susu sibaku ba wewani gania irege ila itiba zila sahi ba ituyu zisahi le asafahama isedra vanimba sila sahi ba fanutuyu sisahi ono ada bano adudu banua ni ata ufiu razo sidarua andro irege da evo baso taro malilo walangi o waifefu banua ni hakeriso he sino mangonrasi o mo bangadra badainia badae bahesi sogi banomo ya ahobu amaina o yang awale zo baga niha baba malua o ita dodonia baba malua era dodonia bagulidana andre ba salah satu dia bada ya fatau so sabua tulisan di basogu bali Indonesia imane ketakutan adalah salah satu respon emosi dari ancaman dan salah satu emosi dasar selain kebahagiaan kesedihan dan kemarahan ada dania wafa atau ada iohe tola iohe niha bazisohi batola ga iohe niha bazilosohi na tola mu kendali ke wa atau berarti tola tak kontrol ita sehingga tola tak ohe ita balalazisohi tetapi na fa atau zo habu ya ita na fa atau zo kendali ke ya ita maka tola eku ita ba gamuata silosohi mama kaita baba atau da agai nila da bagerenuada ma ekhe adre te faudu gai ma ekhe adre migu adifesi efa ba tuho kheda daro malilo walangi andre Emanueli abo dalo walangi razo gahasi aba madoyuda so banahia ba adau ama ina adia bere tohare drava garamo ni denia razo resino aba drano Israeli ni denia feka baba nubo ya ira bahabisa wa ataura bada data baso khada fazafitu ngawasi dua ila ai bada imane ba mete obaha ba ma ubu Davido adrenola rugi ma doge farai da bagaramo molo base ira bada ba manizinizi ba khada de banua nia simane na ifaheu hogugeu bagatua angi simane na ifaheu hogugeu bagatua angi simano ila ai
wa ataura madoyuda awarazo Gehasi sile linga-linga. Izai nilada badafa atauda tebai sa ela kendalike. Iohe Gahasi ba iohe rano madoyuda ba zileseki. Tenga la alui va tolosa si otarai lo balangi. La alui va nolora badava Asiria. Ada berada tohare Yesaya si tobali gei tohudanga lo balangi babanegu. Tohare Yesaya si tobali tohudanga lo balangi baba mangelama. Razo Gahasi andre ba fefusoini o masionia. Lela lulu ira babangai yang etula ni halera. Da iwa dania bangawasiona irugi zisiwa letarugi da fatwa letarugi da megeso morai bangawasisara irugi ngawasisiwa baba mangelama da baba negu da soni wania bangawasi na irugi zisiwa ihodroga siba Yesaya wa fa atohare nudura sidobwa soi baba nubo tenga da ziduhunia gametawa siduhuduhu ya iya da memanotona ira badava Asiria memanotona ira baniha gulidano mendua mana soi Asiria ade sile mangata ufi lo balangi oroma dania ama ina bagafuriata ade zalua tetibo madoyuda tobali soi ni osabuyu berevenuzo ayah hera memanotona ira baniha basiduhu baba atetibo da dania si tefakao basoriritedo ira ama ina mungkin no iraita trongo nala sofu-sofu lamane satua hezo I otarai tekiko nomo I otarai bubu bada moroi ba atekiko nomo moroi ba bubu nala saki zodonia bala saki goi ni dunia nala saki zodonia basi tekiko ni dunia maguna taangela mai si zalua ni ilada ke Gahasi aba madoyuda ade ya itade gi sodonia haba afababa bodonia da so zodonia baba mareta so zodonia bagosali ya goi nalamane mene ketua kepala maguna aboto badada va halawa fodonia da hasabalo le tola le tafalua ia si faudu bazomasi lo balangi sololohe si seki sanuturu lala ni dunia bazi seki ya aga ira fadita ira BPMJ ira satuan ya keriso ira ketua komisi menevi no mutuyu komisi ketua komisi ni ajuke mifona untuk periode selanjutnya sodanya agai balala halawa mungkin ba perusahaan sodanya ba keluarga ya halawa fodania moguna mangelama ita bazalua ira ama ira ina wa boidania berega muatada berega ngetulada ya ita sodonia basi tekiko ni dunia ta eranu siduduhu hadia zalua ke Gahasi ade ave madoyuda ada bada berada moguna sibaita botoki bada da hadia zalua ba huosa bazi ma ade si fofona bangawa si fulu irugi gawazi feledua alua wa abe edodo ke Gahasi ani ha Gahasi no taduna moroyawa razo madoyuda bahiza ya yade hewa ai nga ota Davido bani hasile mangata ufi lo balangi fama toronia ba oi sogoro lo balangi mi baso dania maina ba dua razo faza feleene aba dua nga ota faza 20 awalu hei visa wa madaunia khelo balangi hei visa ve faunia baba namba adu simane ni falua soiba osile mangata ufi lo balangi sifasuya ia ba mendua manona sasabolo ni faluania ibali esumangeni tunu nononia matua isava fefu goroisa lo balangi simane ge baba nga inia angetula banga dretolo baga Siria babolawa udu ada sibai batohare Yesu baba negu ba Yesaya baba negu ya ia ifasugi kania mege banga wasisara irugi zisiwa
wahasa bale lo walangi ni dena-dena. Zaya gele bawanetena baniha gulidana. Basok tawaran ni be badae. Yo adra dadra. Bangabua si fulu babangabua si pelezara. Bahadia zalua vanema gahasi. Itiba. Ya, itiba melawal khania andra dandra. Hula seolah-olah rohani ni waonia. Iwa lau tadraiga Yehova. Iza irama iraina si dunia si falimo gahasia de bangabua si feledua. Lau tadraiga Yehova. Iwai tola ilimo Yehova. Itaria manava soho dadae. Ai lola ila ni hagulidan. Pamoguna aboto badada lo si tobini khalo walangi hadani faluada. Tola manata falua gofu hadia ia lai ila kafaloda, lai ila soroyomoda, lai ila iraunoda, lai ila satuada. Bala si tobini khazo aya. Oroma bada ava abe edo dagahasi. Le omasi ia ibe badadania lilo walangi. Le ifonaha lizo aya badadania. Ba imane bagamai dola zatua gamuata gahasia dre hede bazabesi ao bazafiso ya loha na irongo. Si mana gamuata gahasi. Iwa wawa mana bada no sa ihala gangetula khania. No ihala dege khania haba ni wa ededegu bada sabale ufalua. Da sikap pemimpin bermuka dua. Hula na sehi ia funa, ia kata ufi lo walangi, bahizai na siduhunia, oi sogoro lo walangi, ni faluania, bafaduhu dadegu. Ya ita, bago taluada he, bago salia re baegi boribanomo, sabododongo taromali lo walangi adre, tenga sodonia osimane ahasi ita. Ya duhu, ya. Faduhu dadegu le bago taluada. Berenat ta'o zimane ahasi hula na niha satulo iya hula na niha sisaki iya hula na samo sumange lo walangi iya babehedenia oi rohani hiza isi dunia no areu fabe ni faluania ba moroi bagohita de lo walangi adia ibaria vosania faria vosa ba drama gasiria baba lo walangi tadebe bakhera. Olifu gahasi balobalangi rauno gizara eli ada salawa ya wazalawa. Olifu razo gahasi balobalangi rauno gizara eli ada teraia moroi bagofu hadia ia soisebua bagulidano andre termasuk Asiria. Data angenano ini wa unia ba Yeremia faza felevitu ngawasilima irugi walu ama ina imane Yehova ni elifi niha sangetena fangorifi banabonia niha same efa abolonia osiniha sifa balitode ke Yehova amai dola zile balu ia badane simate le falu khazisaki badane sino okeli so ia badane simate bazo asio bazite bai monahia niha baya ahobu niha sangetena ke Yehova same efa abe edodonia Yehova. Da azi dunia zoguna la falua irarazo gahasi. Da azoguna la falua madoyuda bada agi zoguna tafalua ya ita samati irugi manema ekhe. Menro mana bagi nete ade ama ina le menentu. O yang awale zifaluha ya ita norodede. Ifasoli yang awale abuladede. Menro mana tarongo baremigu mege no varian baru ba Indonesia corona. Ada tidak Omicron batane beonia. Ifarau dada taromali lo walangi bazima khadre otahaga zo aya odaliga iya ba adre batolosa khania. Bai ai bapa bai anatena banabuniha bai be edali zi sokheu o khetau dada mau sangilangilata batane beonia. Fa abe eda dagahasi sama kiko madoyuda. Ada berda ama ina bai abe ededeu balizo aya. Bai abe ededeu maaf. Bai abe ededeu balizo aya. Be ededeu bazinegunia. Bai baloi vanunia abe nama ngesa dede ba abe nama malalini era. Bai baloi baluna herau simane faulo abe na hauga ba auriu.
Bai baloi mo feke dauga amena hale wazo aya. Fatua soginete bokai da dau khania ya ia zangorifia uga. Si dua ngawa si feledelu ta ila bada a fata da Yesaya baba nema gahasi. Ada dania banga wasi feledelu ama ina mifaigi bada sovehede ya amima ubu Davido. Ada ke luaha vehede da Yesaya. Ifasugi bada da gahasi wa ya ia andresa nohuga furugonya Davido babodonya emadoyuda. Ya ia zi bertanggung jawab pada bana lefagona ni faluania tenga haya ia zi tekiko. Si sabua banua madoyuda ni de enia da zi tekiko. Si dunia ama ina no asese I osibawai mene ahasi adre. Tenga hasakali da a. Nasoniha ama izimoi khania sama labe khania ba mangelama la tegu ia balo ibe edodonia. Le ifododrongo lina wanianiha. Adava iwa osibai khania da Davido. Ba itohuga nasa banga wasifele dalu andre imane mi fakao lo balangigu. Tenga sa ehaniha ni fakao gahasi. Ifakao lo balangi ahasi. Na banga wasifele ziwa imane lo balangiu. I ali da se banga wasifele dalu me abe edodo gahasi imane lo balangigu. Adege luaha eluahania wafanimbaga gahasi li ababu sali lo balangi noga ifanibagania lo balangi samosa. Sitelu banga wasifele fairugi zifele fanetena hakezo aya. No ila dohu wa abele soinia zo ayasi duhunia. No ila dohu wa abele dagai wa nerolala bekoli baguli dane adre amaina. Ada dania irege ifaema ba edena dedenia lo walangi ba madoyuda ba banolo. Ewa aidania no taila ba lefatema ba dede gahasi I abe dedenia. Bahasa balo ibe edada lo walangi ba bangorwa fa abelenia. Ade dada fa atubu nono ni fotoi Emanueli eluahania avoda lo balangi eluahania bahasa bale avembanuania lo balangi ada da dania zitobali lala mala ala ava auri madoyuda ba zisofena banga wasi feleli ma irugi nga wasi fele imane sususibaku bawewani dania genono ado ba nami faigi amaina basaramoza ifazafele walu ngawazi walu ifada ba zangobaka fazalima ngawazi dobla lima tesura bada eva susu sibaku bawewani andre esami bada egoi gedra vurugera meso ira balala bekoli adol badana gama bu ulali ade zobguna yombaha bangabua sifele fade irugi zifele imane sodo bua vatolosa ni amwalagazo aya badada ado. Si fofana te efa madoyuda moroi banudu si dobua soi ni ata ufira ado. Bangabua si fele imane lesa fakamo iseda banimba si leseki bafanutuyu si seki ono ado bano adudu. Ya, bano adudu banua ado ni ata ufiu razo si darua ado. Adege luhania oroma bada air ama iraina walasi ogota efefu wa abele abakuaso si soba gulidano ade. Hasa bale sitaya no iwa faulo bazaragorido ba o se ni duduga dania gulidano andre. Ada halo balangi zi ogota basile tebule. Ada gai moguna fayawa ita drege zino tarugi ira ama iraina. Le moguna fayawa ita bazi sokheda bagokhtada badadamada bafakada badaunoda bazekolada atuatuada me lesi ogoto hanya sementara duhu dania ba zaya gele wanetena banesi gulidano si dua fanolo ni faema nia badaya ya da sabole ebua moroi babange fa moroi bani asavuyu soibe fangefa moroi bahukuhor ya ia baba atubu zoaya ya ita Yesu Keriso bafa amatenya badala refa lani hasi samasa lani hasitola mangefa ya ia moroi bahukuhor samasa lani hasitola mangefa ya ia moroi babebe gafeha
Faauri za matikania habu ala ba omasi lo balangi. Toi Emanueli andre no ifoboto ya ia Yesu Keriso. Na tabaso dadia ba matayo faza saranga wasidola telu iduna badau. Ba meno ifoboto dada adre lo balangi, ba lo balangi samasa za mai hago ya ia khoda. Wa ya ia nabada, ya ia zifau khoda, ya ia za nolo basangorifi, ya ia za ngefae, ba ya ia zolohe ya ita, vanema takula fangorifi fa auri sila itu. Baba ruha renuada basima ande. Ada berda data obawa da bamigu adifesi fa ade. Meno ahata wa atohare zo aya. Bai ata uita, bai ai ita, bai au bodada, babai mangiwa dadada. Bangawala go fa dia ia zifaluha ya ita bongi maekhe bagulidane andre. Hasabala izoguna fangoda liga lo balangi ba fano fa auri badangania da bodege zisehi. Da dania ni waonia ba ni tane badade kheda morai bazura zinune faza felewalu nga wazi telunga fulu asarabet taidonga golida ba bobaso. Surazinuna faza felewalu ngawazi telu ngafulu asarabe sara dua telu baluse ia baza netena khenia samuza te baluse ia baza netena khenia mangade ita sawagele ama daroma lima no ifangelama da aga hadia zalua ke gahasi baba mado yuda maafif. Fahalda aga suaya baba ngenano. Fahalda aga baba mo kaited. Faboy abe ededema. Valema mondongo lima. Fatua soginete. Fe asoma bagulidana ade. Dama ogunae. Baba malua somasi ya uge. Bada sowawa tede da aga dania. Bawa mau daga fa ato harima. No mafododongo daroma lima. Tohuga wa o masiu balala be kolima fu halewa gehehani amoni bawa masuki badedema irege mo araha badedema daroma lima ade. Bade Yesu Keriso no ma ande ni andema yaduhu. Fefu, tafau galida baba maduhuut, famati niya Keriso, eno ngalida, ya o mamati kalau walangi, ama sila mama abul, somai banwa siawa, ya o mamati ke Yesu Keriso soae, o nol walangi siya sambas, ite manenya niya Maria ke hawnya, o nol walangi. No manago kuya baru baba fendo felat. No te perfaya mate balako. No maya membanuani ato. No soia moroi bangaji mate. Telu ngalu. No manahai. Mai bazurugo. Du matau bakambulu walangi. Sile ambu fangu. Yatarai. Mangabuya dania. Mawa mukunya sauri awu. Ya o mamati kegehau ni amuni. Bau fati ya sambo banuan ni amuni. Fefu ni ya Keriso. Bafa agusa bania ni amuni. Bafa ngefa hore.
Bafe mausam bota zimate. Bafa aursila aetu. Ya. Muda daw zato. Data fondondongo gangombahata nite ni faemae majelis jemaat. Badai Majelis BNKP Jemaah Jakarta maowai amifefu Yahowu. Ya sobua buata daita we amai baba sumangeta kezoaya malhe andre tera-tera datalifu sema sabena mai bagosali adre ave datalifu sema siso banomo zamusana. Ni denada baba ngurasida bam wanunoda lobalangi bazi malkare tobali dela hovu-hovu bafangar roe bamatidah kezoaya. Sangai halewe ba ibadah Sabtu 5 Desember atau ba ibadah Bongin Yamonie malam kudus. Pengkhotbah Bapak Pendeta Yaaman Zega STH Emin, liturgos Ibu Pendeta Weli Kristina Gule STH. Tata ibadah malam kudus dan bahasa Indonesia. Pelayan ibadah kreatif batanggal 2 Desember bezi siwa pengkhotbah Ibu Pendeta Weli Kristina Gule WL Ibu Inainori Warubu ibadah dalam bahasa Indonesia. Famalua ibadah Sifau ibadah bagosali BNKP Jemaat untuk Sabtu 5 Desember 2021 ma babongin Yamonie ha petugas ibadah. Sementara ba Minggu 2 Desember sifau ibadah lingkungan 1, lingkungan 2, ba lingkungan Eva. Jadwal kegiatan Bazi Malkare Tevalua Rakor BPMJ FAO KPPAG Komisi Lansia dan Komisi Diakonia Bazi Vele 2 secara tatap muka. Batanggal 2 Desember Rakor BPMJ Sifau Kie KPHBG KMG dan Komisi Oikonomia Bazi Vele 2 secara tatap muka. Komisi Pelayanan Anak Muobaha Bambanua Niakeri Sofefu Natal KPA Tevalua Bangaluo Malhe Andre Migu Veleziwa Desember 2012 Sara Bezi Eva Tan Owi Oveta Te Asiwai secara virtual melalui Zoom. Kemudian libur sekolah minggu Tevolombase Yotarai 20 Desember 2012 Sara Oveta Veleone Januari 2000 dolarua ba ifuli teberegezui Yotarai dola telu Januari 2022. Moroi baka PHBG. Berdasarkan hasil keputusan sidang majelis hari Minggu 12 November 2012 bahwa pelaksanaan ibadah Natal Malam Kudus atau Bongin Yamonie dilaksanakan di rumah masing-masing, disiarkan melalui live streaming. Tebertega ibadah bezi 5 Tan Owi. Turia Rauno Situbu Muombaka Bano Tubu Nono Matua Babongabate Sodali Gemedreva Fauma Wenti Jarli Zebua lingkungan 6 Meluo hari Selasa Veleeva Desember 2012 Sara Bezi telu pagi Ba Klinik Pratama Bahagia Halim
Jalan Jengki, Jakarta Timur. Ina Fauma Ono dalam keadaan sehat. Turia Sofehe, Muombaha Ibu Ina Jenny Kalase, lingkungan Telu, ia dah sedang perawatan. Da mengaderita salahi, ena ibe wa madehe, ba faabele moroike zo aya yaita Yesu Keriso. Turia wa Abu Dede. No irei gulidane satu ada Ibu Ina Ferry Laoli atau Ria Ati Harefa, Ina Moroike dari Fuseda Ina Alvaro Zedrate, meluo Selasa 2 November 2012 Sara bezi Matongafulu, Bazi Bongi. Bano teohe bakabulo balangi meluo Migu 1 November 2012 Sara Badesa Hiligodu Ulu, Kecamatan Gunung Sitoli Utara, Kota Gunung Sitoli. Adre beredae taohe babangandre, ena ele mama-lemale ibe wa abele bavodara de lobalangi, babo ngambate badali fuseda, badali fusa sitorei morofuri. Si dua, nore gulidane, Bapak Amael Terang Lase, lingkungan Telu meluo Sabtu, Felewalu Desember 2012 Sara, bezi Felezara Eva 5 Wip. Baru Rumah Sakit Santa Karolus Salemba. Anda beredae, data ohe babangadre, ena ele mama lemale ibe eva abele, babodara de lobalangi, babo ngabate, badalifuse sitoroi morofuri. Fama ema ela, total penerimaan ba minggu daah, telunga flasara juta, 2 ngautu 52.000, siwa ngautu 8 rupiah. Total pengeluaran, 7 juta, 5 ngautu 58.000, otu A 53 rupiah. Badai Majelis Jemaat BNKP Jakarta, Madre sawagele keradali fuse sino mama ema sumange fasembata. Ya sitedo bau masih lobalangi keradali fuse mafefu bahalewe bababonga bate. Sanaretada baluo sanaretada luo batubu yotarai feledelu irugi feleziwa Desember so feleziwa niha. Ya hobu sanaretada luo batubu ya ifahobu ami lobalangi. Di baso seroma ehe tolala fagi bawarta jemaat ande. Simane gango bakata bazima ehe wobeta fefu Yahobu. Tak siwali siha dalala halewa bazima ehe ande. Datalau manuna moroi babuku zinuna numero 35 ngawasara 2 mifauso sozo ayang. Mifauso sozo ayang udege zalawa sito malindungana abuli danana irai lakamini
Tahono gadada manganda ita. Ifuli mahasu gadada mahau Yehova lo walangima. Badaizo aya ya aga Yesu Keriso. Maada si bai sawagele. Fatolosa ba fondorogeu ya aga. He baba nerema lalabe koli bagulidana. He enengalua sino matalui ba mendua mana. Ba maluama lalahalewe ba nomomo. Hafa umasi lo walangi zi faluka ya aga. Iregele sule hafa ngada sawagele. Bai fagira aga moroi bazala bahora bagola lewa ama fagira aga moroi baba umasi ba moroi baba ahaka dedeu. Pododongo si bai gangada wadede ma bembero dalingau bali wakau sama. Na bela fangada masuk ay. Faduhu dede ma waya uga gubu hobu anda sama terfa urima. Irege bongi bama gei. Lemo itu fadede ma bama ngolem baya uga. Ya embanua menola o hezito bali ame ela dedera. He ame ela materi. Bahegi botora tedera bafa urira. Ya to bali sumange sama hua sumange si sekhi sodugi ya uga ama. Si faudu bazo masih da uga. No sa fahobu enda aga. Ba faduhu dede ma etohuga ba umasiu baba mahobu ya aga. Aro dede ba fanete nambanuau baba mati ba kheu. Mero mana baba dane ba doro malilo balangi bazi ma khe andre. Wa awe manra uga gete ba ara. Awe malo balangi hoba de silefa lerei khema gete ba ara. Sololo he tangama sanuturu lalam beka ma basama terfa aurima. Gofu hadia ezi faluka ya aga. Gofu hadia iya noro dedema. Ya uga mana Yehova gubalo baba aurima bale abur aga gofu hadia iya. Gofu halo gehe hania monu ya wadade banua mesoaya. Ina sarofana tena bafamati ira bakhu. Simana gitu a Yesu. Itara tedema banuau. Heba pengabatera, heba lalahalewera, heba donora bazekola, heba pertumbuhan, heba ngavale noro dedera. Tanga Yesus afonu fa abela fa umasi ada daezi soya waras soaya. Baba ndoroga baba mahobu, irege latanda la ila la rasoi wa umasi lo balangi ando. Balala bekorila bagulidano. Lemedua manes soaya sofe kesangar-engar. Hesi soba nahian desi sedang bergumul. Hesa bola-bola feke bahesi sedang pemulihan. Hesi soba nomo zo feke baheba nomo za mesana. Ma fega herada mama angara filida uga Yehova Rafa Yehova za madha feke. Lesi tebai na berendra uga baba ngokafu inga bale berweke andra ama. Odela hobu-hobu mo heba geni ani badu. Heba dalu-dalu ni oguna heba peralatan medis heba terapis soaya. Na tolana enehan wanu fangorifia de bakhera bafa abole si otarai da uga. Si mana gitu a Yesu mangandra da aga salahi ndra satuama lansia le ahori so ira batebai botora ba oya gi peraturan si tebai lalanggar ba covid andre babaria vesa bani hasato ya uga zondorogo ya ira soaya ba masa-masa tuara fondorogo ono hereu ba famaeri ono masio ira hena botora itugu abu ba mombota ba abolo balemu ambeta wa matira ba fanotenara ba kheuda eni dena-denama sabutede geis aya meno kauni tanah kheu zatuara talifusera hesi soba daneniha tera-tera keluarga besar ina el terang rara dedera eheha di amoni fo halewa ba dedera geheha ni amoni ha khasi tedau ira ama tera-tera nina el terang ando nadali wa aniha lefa netenania baba khezo aya lefa itu wa netena fo halewa badede nina el terang ba keluarga besar fefus habaragi nete dan yala ohe bakabu ufa anenda enoni lo walangi gi bangai halewa bada dama to agi badangau so aya fefula la halewa khema ba BNKP Jemaah Jakarta he baba ngasiwalisi pemilihan ketua-ketua komisi rapat koordinasi ba RKA bahegi balaporan si mana gitu Yesu baba nuhuga gedung penunjang pelayanan batane bu enia le mazara-zara khe fofa bele fofa tua-tua da enoni lo walangi bebe bahasa rada de falolo hesa tanga ba falulusa fo halew ya uga zo khe ovi ni baba yama andres soaya ina sidudu fangide-ngide ezi soba khema ama
baya uga ma oda liga. Irege nis fo sumange bani folo akhemi daima ba vetaro BNKP Jemaat Jakarta ande. Simana tua Yesu da matou badangau. Halo KPHBGG soaya baba mama ana he pelaksanaan migu-migu adife ba medro mana dania soaya ba tanggal 25 baluon ni amoni tanggal 26 ba hegei ofeta ba awal tahun. Tolo ira soaya te bai manala falua halua ande na tenga berda uga. Tolo ira soaya ena tola mu falua fefula la halua adu dania so adu so gaina sifau du bazo masida uga. Mero mana be badada rano banua fa boto badada ragi soaya. Fefu peraturan PKM ya da soaya bere Covid. Irege gila to Bali fangawu ba fangalesi. Wa umuso dedera ba fa wa dedera ba ba modraga fa nerete de batu buzo aya yaga Yesu Kristo. Simana gitu Yesu fefu gai lala halewa ba BNKP mulai dari sinodal resor jemaat persiapan bahkan pospel fahobu bago talua ginete sila menentu andre atua ada enoni lo balangi baba ngai halewa so aya simana damatou agi badangau so aya gofu hadia yang noroda dema sila alua baiha lesitobini bakhau so aya oila zabole sehi oila zabole moguna da amwala gehema ya ira goi sanderete de lua wa atubu fahobu ira soaya ena tola lawa simane sarura sunadinuna andre fahada aga bangera ibong ima famaseda de satu atua simana tua Yesu da sondrenia ya aga baba mareta Indonesia ande presiden wakil presiden jajaran kabinet ofeta da pihak berwajib simana gei soaya da sondrenia ba DKI Jakarta gubernur wakil gubernur batane beenia ofeta ba daerah-daerah tera-tera bazi eva kabupaten bazi sebuah kota khema badaneniha beda de faumasi babondreniawi rono banua ena ege saya to bali ira de la hobu sanuriai geturiasi otaraizo aya bambanuamu faduda de maswaya le famatera sitenga si otaraizo aya bazi ma ukha de gesoaya oi fa bali-bali lala de rewama he sangabuli banahiara bahege ya aga sitoroi banahiandre baba maana lala halewa selanjutnya ya uga mana zololohe tangama ya uga zama terfa urima boto lawo boto haga da uga sondoroga ya aga bongi bama ya evang adema ande soaya mata de saige mana badiso aya ya aga Yesu Kristo sino mama haira aga bama sakewang ma edonga lida he amahema siso bazorugo ya te amoni edeyu ya to bali banwau fefuniha ya itera zomasi da uga hula bazorugo ya simanagi bagulidana masirugi ma be mama ande ba efa ma horema simane fangefa sala bazi sosala bahema baba yo henda aga baba nandraiga ba efa bazi lesehi me ya uga zamatere banuau ba sokhefa abele awala khemi irugi zila aitu ya duhu mianga buli sifau fa haudede ya to bali ami surakeriso sama duhu ya ia balala wa aurimisi erom akhe ba mitema hobu lo balangi ya mu fahobu ami lo balangi ya muroroga ami ya mu fohaga babania khemi ya mu ebwa dedenia ya mu falemba harania khemi ba ya mu be eba haudede ada khemi fefu io taraida irugi bazila aitu ya duhu. Solo
Ya Ahobu, mudadao za to. Sejahtera, ramaikan hari cerah, sepasti matahari terbit, obati hati resah, bahagia semesta, sejuk angin mendesah, sadari kasihnya jadi senyum terbesar, alunan musik ceria buat gembira, senikmat kasih Tuhan dalamnya tak terkira, merdunya bunyi kabar baik, satu berita, mengubah kisah sedih jadi ganti cerita. Tenang, damai, penuh sukacita, tebar kasih yang diajarkan Dia pada kita, lepas beban di hati, jangan dipendam, kurangi emosi yang kadang sulit diredam, bernyanyi, memuji, bersorak haleluya. Aku, kamu, mereka dan dia, angkat tangan semua, bernyanyi bersama, puji nama Tuhan, ikuti irama. Take a look around you, goodness surrounds you. It came down from heaven and found you, so you will no longer be blind. God's grace is always be kind, both in good, bad, sad and happy days, pouring you with love and happiness. Ku bernyanyi, ayah, karena kasihnya ku berbahagia. Bahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Selamat siang Bapak Ibu. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ya, irama pantai dalam ketukan santai, beban hidup curam pun terasa landai. Ingin ku nyanyikan untuk selamanya, ku puji tinggi, ku muliakan namanya. Aku milikmu dan kau milikku, ada karyamu di dalam hidupku, senandungkan lewat tiap detak jantungku, berhembus lewat napas sepanjang hidupku. Check mic 1, 2, 2 to the 3. Ayo ikut bernyanyi, jangan diam sendiri. Uye, uye, ini musik reggae, mari bersorak teman. Ayo sekali lagi, hidup memang ribet, penuh rintangan, kadang banyak aturan, banyak larangan, tapi jangan takut, jangan ragu. God on my side, everything is alright. Watch the sunrise so beautiful, when it sets so wonderful. Look at life so colorful, so stop living and act a fool. I will live my life as living sacrificing, I will end up living in paradising. I will keep singing, nobody can stop me. Selama ku hidup ku kan terus bernyanyi. Bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia,
Ciptaan